ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom klipu. Evo, opet smo na mom kanalu. Sada ćemo igrati malo Drevne lige Soccer. Ja mislim da nam je ovo četvrta epizoda Drevne lige Soccer. Dobro, ova nam je utakmica jako važna, igram protiv Real Sociedade. Dobro, svi su nam tu fino napunjeni. Mi ćemo da se u Real Madrida nakon Juve. Dobro je. Dobro ćemo ovo, ja mislim da ćemo dobro to je. Evo, dobro lopta, ajmo svi. Bravo, majster. Ajde! Jo, šta im skide golman ljudi, nemoguće. Dobro. Aj priđi neko, bojim što se zove, halo. Pa daj, brate, Rossi, šta ti je? Evo gore Welbeck. Opa, jo! Tamo ja mislio gol, ljudi. Izvinite na ovome derenju. Opla. Jo, što im skida ovaj golman, majka mila. Ok, evo nas. Opala. Opala, jo! Ne! Dobro ljudi, zašto ti deremo? Ništa nam nije pokazali. Hajmo. Bravo sine, hajmo Kurzava. Kurzava trči, Kurzava. Bravo Kurzava, hajmo. Kurzava, op. Jao, Kurzava sine moj. Kurzava. Dobro je. A ti ome baš loptu sine. A šta radiš? Bog te ubio. Ja. Bravo Neimbe. Opa, hop. A Welbeck bolan. Gol ljudi, 1-0, Dani Welbeck. 1-0, kakva akcija, kakvi golovi. Mislim kakav gol, izvinjavam. Dobre, 1-0 ljudi. Idemo. Dobre. Welbeck duga lopta. Ajde Kurzava. Bravo sine. A da, brate, nabaci neko, Welbeck. Priđi, onda. Rossi je jako glup igrač. Nemojte kako pa, nisam ga nije kupio, nego sam ga dobio. Ok, ja ćemo prava šutat za krajem futbola. Šut! O, ja sam mislio ljudi već gol. Ali dobro, hajde. I ova nije loša. Nešto smo krenuli i ne brinite se vi, neće biti samo ova epizoda, bit će puno epizoda svakakvih igara, neće samo ova. Dobro, zašto smo baš kako ste krenuli. To je 2-0! Kurzava! 2-0! Taman što sam rekao, dobro smo krenuli ljudi, odmah smo povali. Bravo Kurzava, hajmo. Nabaci da na Welbecku. Jo, Welbeck moj, šta uradi, kako ti onaj fino drže. Kakva golčina Welbecka! Šta je ovo bilo ljudi? Kakva golčina, ovo se mora snimiti. Pogledajte ovo sada. Pogledajte kakav je ovo gol bio. Pogledajte sada. Pum! Ovo je golman isto. Ne znam nije uopće. Dobro, sljedeće i polovrijeme. Lapala! Kako je driblo. Puf! Ne! Ljudi! Šta smo poluli? Ok. Prvo polovrijeme ljudi je gotovo uprazna baterija. Ne uzim. Sam radio. Ok ljudi, prvo polovrijeme je gotovo. Idemo na drugo polovrijeme. Evo. Drugo polovrijeme je počelo. Nema šanse da izgubimo. Jer već vodimo 3-0. Ovo je naša pobjeda. To je to.
Kennedy, možda ste ovako smutani čovječ. Sad ću vas sve izbaciti. Možda ću vam se pojeti. Ne daj! Ne daj! Bravo, sine! Et! A daj! Daj! And that's, well, it's Reyes. Great tackle. Welbeck. Oh, he takes the ball cleanly. Bravo, Welbeck! A daj, sudija! Hajmo. Vodimo 3:0 ljudi, a i ostaće ovakav rezultat. Ako Bog da. Oh, he takes the ball cleanly. Salatu, Welbeck. salatu. Shoots. Penal, ljudi, penal! He can cut the atmosphere here with a knife. Ništa, ovo Welbeck zabija za 4:0 i hat-trick Welbecka. So no big surprise he managed to score. Super. Ne mogu da vjerujem, stvarno ne mogu. Deserved hat-trick. Mislio da će Real Sociedad pokazati nešto, ali ipak ništa. Banana je spao. Gonzalez. Gonzalez. Či Gonzalez. Did really well. Brzi Gonzalez ili spori Gonzalez. Hajmo. Hanson. Haj, brate, gurni malo od sebe, gurni. Iznesi. Bravo, ajmo. Ubaci odmah neko. Cross in. Go! Pala petarda za nas. Pala petarda. Kakav go, ono se mora pogledati. Ipak sam... Vela. Ono je gol godine, ljudi. Vela, Carlos Vela, Carlos. Ali tu je Welbeck došao i uzeo loptu, opa. Ajmo. And there's a final whistle. I pobjeda 5:0 za nas, ljudi. Igrač utakmice Welbeck naravno postigao je 3 gola, hat-trick. Sljedeću utakmicu igramo protiv Manchester City-a. Ćemo da prođemo još 1-2. Dobro, ajmo sad malo trenirat. I nažalost, epizoda je gotova. Ne, ne veze. Da, pocat ćemo malo free kickove. Ja ćemo samo po... Ne. Sa, ne, ja ćemo kornere, penala, o sad. Ne! Prst mi je slučajno bio, ljudi. Kakav go. Nadre, nazdrav. Opa. Pum! Sad ćemo... A ovo samo da branite penal. Ako se malo mrdate prvo. Još. Stvarno. A daj, brate. Ok, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo u sljedećoj. Ćao. I ne zaboravite ostaviti like, subscribe i do komentar. I to je bilo to za ovaj video. Ćao.